abadukurikirana muri hano mu Rwanda, abadukurikirana muri ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika ndetse n'umugabane wa Oceania, mwese tubifuriza ibihe byiza cyane. Iyi mbibutsa yuko ni waramutse Rwanda uba ukomeza kugenda udukurikiranaho. Nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngube wayikora kugira ngo amakuru meza cyane ashyushye kandi agezweho ajya basha kukugeraho ku gihe. Bamwita Colonel Nanga Makenga no bita bisimwa bakatiwe Urwogupfa. Uribaza ngo ninde wabakatiye Urwogupfa? Ese Colonel Nanga nyuma y'ibyo byose yatangaje iki? Nyuma yo gufatirwa ibi bihano n'urukiko bagakatirwa Urwogupfa bano bagabo bagera kuri 3 bisimwa Colonel Nanga ndetse no bita Surutan Makenga, aba bose. Iyi nkomeza kukwibutsa yuko ni waramutse Rwanda, nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe. Reka twikomereza rero n'amakuru yacu ari kugenda avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwita Colonel Nanga ukuriye ihuriro Alliance Fleuve Congo, ririmo umutwe wa M23 n'abantu 25 bareganwa nawe, biganjemo abakuriye umutwe wa M23 bakatiwe Urwogupfa. Bakatiwe Urwogupfa n'urukiko rwa gisirikare rw'Kinshasa rubahamije ibyaha birimo ubugambanyi no kurema umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri abo 26 baregwaga 5 Eric Nkuba Malembe, Nanga Baseyane, Safari Bishori na Nkangiya Nyamacho. Bo baburanishwaga bafunze, abo baburanye bahakana ibyaha, bo baburanye bahakana ibyaha. Mu bahamijwe ibyaha badahari basomwe mu gusoma urubanza harimo Colonel Nanga ukuriye AFC M23 cyangwa se M23, Bertrand Bisimwe wungirije Colonel Nanga, Jenny Surutan Makenga ukuriye abarwanyi ba M23, Colonel Wiringoma umuvugizi w'igisirikare wa M23, Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23, Bernard Maheshe Byamungu wungirije General Makenga, Jean-Marie Vianney Kazarama wigeze kuba umuvugizi wa M23, Yvette Nazinda Rubanda umugore wa Colonel Nanga, Henry Majia wahoze mu ishyaka PRRD akajya muri AFC M23, Jean-Jacques Mamba wahoze ari umudepite wagiye muri AFC muri uyu mwaka, ndetse n'abandi. Urukiko kandi rwatangaje ko umutungo wose wa Colonel Nanga n'umugore we Yvette Rubanda ufatiriwe. Rwaciye kandi abakatiwe bose amande ya miliyari 1 y'amadolari y'Amerika kubera ibyangijwe n'igihombo bateye DR Congo se cyangwa leta ya Congo. Mu butumwa yatambukije ku rubuga rwe rwa X nyuma yuko uyu mwanzuro usomwe ku wa 4 nimugoroba, Nanga yavuze ko uwo mwanzuro w'urukiko ari ikimenyetso cy'ubwoba bw'ubutegetsi burimo kureba gutembagara kwabwo kurimo kuza. Abunganizi b'uruhande rw'abaregwa binubiye ko batashye badahawe umwanya wo kugira icyo bavuga ku bihano bafatiye abo bari baje kunganira mu bigendanye n'amategeko. Murumva yuko rero ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gufatira aba bagabo bakuriye umutwe wa M23 ibihano bitoroshye cyane. Ukibaza se ibi bihano biragira icyo bitanga se cyangwa biragira icyo bihindura ku rugamba ruri kubera hariya Kinshasa muri leta ya Kongo,
aho umutwaye mu 23 umaze igihe ukozanyaho na leta ya Kongo, dore yuko babambuye ibice byinshi birimo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, tutibagiwe na teritwari ya Warikare. Umuyobozi rero w'iki gihugu cya leta ya Kongo se cyangwa Repubulika ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, wakomeje kugenda avuga yuko adashaka n'ibiganiro n'uyu mutwaye mu 23, none ibintu uri kumva yuko yabishyize mu nkiko ze ngo bafatire ibihano bano bagabo bayoboye M23 barangajwe imbere na Colonel Surutan Makenga ndetse no bita Lawrence Kanyuka. Tibagiwe uno mugabo ukomeye muri uno mutwe w'umuvugizi wabo uwo bita Ngoma. Nyuma mbere yuko afata ibi bihano rero, leta ya Angola, igihugu cya Angola ndetse n'igihugu cya South Africa ni ibihugu byagiye byifuza yuko habaho ibiganiro bihuza zino mpande zombi kugira ngo bavugute umuti wa kino kibazo kimaze igihe kiri mu burasirazuba bwa leta ya Kongo, ariko umutwaye mu 23 utarabikozwaga, dore yuko na leta ya Kongo yabanje kubiryaho ivuga yuko nta biganiro bakeneye n'izi nyeshyamba za M23, icyo bakeneye ari uko bavira mu gihugu bagahagarika imirwano, ariko ko badakeneye ibiganiro n'uno mutwaye mu 23. Uko rero iminsi yagendaga yicuma, umutwaye mu 23 ugenda ufata uduce twinshi muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nibwo Felix Antoine Tshisekedi yemeye kuba yajya ku meza y'ibiganiro agasaba uno mutwaye mu 23 yuko bagirana ibiganiro. None rero naho byari bigeze, dore ko umutwaye mu 23 waruri mu nzira zo kuba wakwemera bino biganiro bakaba baganira na leta ya Kinshasa bakareba icyakorwa. None rero ibi bihano bamaze gufatirwa badahari ni urukiko rwa hariya muri Kongo, sinzi yuko bitari bubisubize iwanda bagase cyangwa irudubi, dore yuko hari aho byari bigiye kugera kuba ibiganiro byatangira hagati ya M23 na leta ya Kongo. None ibi bihano byamaze kubafatirwa rero, ndakeka yuko biri busubize ibintu rudubi, ibiganiro bikaba byahagarara, byari kuzahuza M23 ndetse na leta ya Kongo. Iyi mbibutsa yuko ari Waramutse Rwanda ukomeza kugenda udukurikiranaho. Nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngo be wayikanda, ubundi amakuru yo nakagaruka. Ciao.